Mathaini mathainya cia ruciini muthenya wa Juma niguo mutumia arerikana gwikinya mukawa-ini umwe mwena wa Kagundo kaunti-ini ya Machakos mari na mwanake uria uracokire kuma na kumutiga nja wa mukawa uyu kuria araikarire nginya muthenya wa ira thainya cia ruciini. Kuringana na aria mari hakuhi na mukawa uyu, mutumia uyu onanagia dariri cia thina wa meciria, kuona augaga ati niwe mwene mukawa uyu akienda kumenya no uhingurite, na kuringana na mbica ici cia CCTV aronekana anyitite muti uria ahuthiraga kuingatithia andu. Nikikuja asubuhi nilipata mama ameketi hapa nje. Nilipoingia ndani nikaenda kuweka bag, nikakuja tena nikampata ameamka. Ndo aliponiona akachukua jiwe akanirushia. Mimi nikaondokea hiyo jiwe ikangonga fridge, lakini haikuharibu fridge. Mwanake uria mokire nake mukawa-ini uyu muthenya wa Juma aracoka ringi muthenya wa ira, rita riri ari na mwanake ungi, na thutha wa mutumia uyu kumona arathi araikara haria maraikarite thiini wa mukawa uyu. No ndagika nini thutha ucio gicanjama gitareregeirwo kiratuthuka kuria umwe wa aruti wira a mukawa uyu arambiririe kuhura mutumia uyu bara ya githigithanio na kumuruturura nja wa mukawa. Arugamiriri a mukawa uyu ni makumithitie giko giki na kuga ni matashukitie ikinya ria gufuta muruti ucio wira kumana na gicanjama kiu kiria gitambite nenda-ini cia ukinyaniria. Muruti ucio wa wira uria wikaine ta Felix Kiengo nikitio ngono na kuhingirwo thiini wa ceceni ya borithi ya Kagundo. Nashirikiana na polisi, huo kijana ambaye alifanya hayo madhara kwa hiyo mama, tumemsimamisha kazi na tumemkabidhi kwa polisi, tukiomba ya kwamba uchunguzi ukapate kuendelea, ijulikane ukweli wa mambo. Family ya mutumia uyu uria urakurikana ta Margaret Nthunya yugite Margaret akoretwo murwaru kwa ihinda na ni makoretwo makimwetha kuma muthenya wa Juma, mihango iria irarikirire thibitari-ini ya Kagundo kuria Margaret aramukagira urigitani thutha wa bara iria aratungirio. Jana nilipokea simu kutoka Nairobi kwa my aunties, my sister na my uncles ya kwamba ametoweka nyumbani, hayuko, ajulikani mahali yako, na kwa muda amekuwa asikii vizuri. Wakaniambia nitoke nyumbani niangalie huku kama nitamuona mahali popote. Nikatoka nikazunguka huku nikaulizia hakuna mahali popote alipatikana. Niliporudi nyumbani nikapata simu ya kwamba ameonekana Kangundo. Wajirometa, Inooro TV.